When I think of RK Studios, I think of that tremendous banner. The moment from Avara between Raj Kapoor and Nargis, the iconic imagery. Karan Johar hi filmmaker lar takania tulai hian athalo lamina lar hlea achanjin tlang pui hi shiat achak oma kan endo nani. The sunburst flowers calling on Monday overdue that Tunlaya aron lar tak vak chan berpo tun nai maya Susan Singh Rajputin avang hian ashole ama shim hian soya lo na sa a filmmaker lar takania Bollywood a pheichuan newcomers ten an ngai sanga mase Susan Singh Rajputin nuwa athil ti to dan le asho te chui le tania Star Kids te chia du saka asho a po Star Kids le A grade star te chia som chinia soyani Nepotism how to pa bertia soyania Bollywood a hian Star Kids tam takalo lounge to a thilpo ati theile ma se outsiders te promote phu tak talent te ro chu a mu sak du lo thung ni a pu ani a Instagram followers pot la ni hle a he mai ba ka hian tuna hian a show Coffee with Karan season 7 mai tur chu show ha lel takani a ma se heng bo rock vel wang hian fans te chuan amu ta nom bak to lo thuan soi ba ka season 7 hi ben an du hial thuan soya ma se ben ani don le don lo hi thuthar alom lawani kum sangkha chakwa somsari pani me ni somni panga a Mumbai Maharashtra India a lo pianga apiantira aming hi Rahul Kumar Johar ani ama hi film director producer screenwriter costume designer actor le TV personality ani apa hi Yas Johar ani a kumsang ni pali kha na thito a Dharma production muchwak tu le nei tu pa ani anu hi Hira Johar ani a anu po hi film producer thawani apu te po film producer lar tak Baldav Raj Chopra le Yas Raj Chopra te ani a film director le producer Vimla Chopra te Ravi Chopra te Aditya Chopra Rani Mukherjee pasal te Uday Chopra te po hi akazen te vekanni Greenlands High School Mumbai akal thina a autobiography and unsuitable boy ti azia chuan Dehraduna Dadon School mi pahlanga luturin entrance apia mathematics a mark pakhat ma mulawin 0 to pamua he school headmaster hian anu lekha thonin school a hian Karan Johar alu theilo tur thu alo shila mathematics lamchu alo ti theiwak big lawani mel anua HR College of Commerce and Economics Mumbai aluta education qualification hi French a master degree na yani a French strong po athiam hle no pangte ani atang hian Hindi hlui te hi angai na a Bollywood lam hi alhonga event zong takani shima kumlimi lekani lai hi chuan beautician le hair stylist lampang ni hi alo chak thin thu alo soi thina apa hi chuan actor ni turina du ve thungani filmmaker ni alarni ma se a career bulchan na chu actor angin ani a kumsang kha jakwa somriat pakwa khan Doordarshan serial Indradhanush dia alo changa हम तो ऐसे ही आ जाते कभी-कभी थिंकिंग करने कभी सॉन्ग्स का टेंशन कभी क्लास का टेंशन भैया जल्दी चलो heti laya alo ngai san le ama a phurna pechin tu te chu Raj Kapoor Yas Chopra le Suraj R Barjatia te anni Tichuan film director Anu U Nibok Aditya Chopra noya assistant director angina oma heta hian film lar tak Dilwale Dulhania le jayenge 1995 hi asiam puya ama po he film a hian langve a Bollywood film achanna masaber ani kumsang kha jakwa somkwa pariata directorial debut anei veta a ama saberatan film a direct veta a chu kuch hota he 1998 kha ani Karan Johar hian faka hlo hle a film asiam mai lawa style nei na chiam ani anti a film po hlo tling hle a award tam tak adong ani मैं उधर देख रहा तुम उधर देखो अंजलि अंजल और नए घर में बहुत कुछ काम है ना पागल हो गई तुम चिट्ठी आई और तुम चल पड़ी कहीं नहीं जा रही तुम चलो राहुल मुझे जाना है राहुल अरे हमको बीच में छोड़कर कैसे जाओगी तुम चलो Adota Kabhi Khushi Kabhi Gum 2001 kha a direct le a Adota Kabhi Alvida na Gena 2006 a direct le a athalum le a Karan Johar hian film minga phwa hian abula ke hi alo ngai poimo a good laka angai thin ke de uzel nge a kuch hota he
Kabi alvida na kena kabi kusi kabi gam ti te heng film te hi a direct mai ni lawa ama zia ve kan ni mase lage raho muna bhai a en khan he angai dan hi athaka kumsang ni soma my name is Khan kha aron direct le a he film ton thu hi ama zia ani lawa azia lo a direct masaber ani kumsang ni som pahnia student of the year aron siam lia a story te po hi ama zia ve kania film hit takani heng kan soi lo po hi film hlotling tam taka direct producer line lama po dharma production hi apa atanga arau chunani a he production house noya hian film hlotling tak taka lo ti chuak boka a trend te chu kalho na ho I hate love story Kapoor and Sons Dear Zindagi Razi Simbale adang te anni ama hi costume designer ani boka Shahrukh Khan films rang Dilwale Dulhania le jayenge Dil to pagal he Duplicate, Mohobatain, Minhuna, Veer Zara le Om Shanti Om Ate Khan, Karan Johar hi a costume designer alaunia. A film siam le achan na awang ti hian award tam takalaudong to a talk show Coffee with Karan anei boka heta hian actor, producer, director tele Hindi film industry amilar tak tak te akom thinani. Well done 1-0. Akhiyan milao kabhi akhiyan churao. तूने किया जादू Right. Coffee with Karan hi kumsang ni pali atanga chanani a kumsang ni som pakwa thleng khan season ruk thlenga kal to a season sari na hila umle tura machup me kani fit nga le inchi so masang ani a reality show sang Jhalak Dikla Ja India's Got Talent India's Next Superstar ti te alo judge to ani kumsang ni som pasari February khan surrogacy achi manga bidangin nawan paisak ang khan faphir mi pale meichia ania IG po afati hian an lua ni vele ani ama hian asexual orientation na soidan chuan mi hian an shevek soi chwa kherangai lo ati ani Wow! Wow, what dancers! Wow! India's got talent. Wow! Wow, Rui! kumsang ni paruk Miss World khan jury member alo ni a Indian filmmaker Miss World jury member ni thei masaber ani big screen achan na masaber film lartak Bombay Velvet achan khan asiam tu te hne na alom zia entirnan puisa cheng khatma chars lawani a film lartak kuch hota he asiam don khan idea pahni anei tlata tizok tur shat lawa wangin idea pahni te chu arem khoma movie thatak aron nita ani Karan Johar hi kumsang ni som pasari khan World Economic Forum cultural leader tura so maloni ayadil he muskil kha azi ani a ni som thum chung leka azi ani PM ni thin man Mohan Singh ti lawa chuan London Olympics a India mi som omchun alani anu hi angai na le a mamas boy a in tikher thin Achian Chatak le King of Bollywood Shahrukh Khan ai hian Rick Roshan hi thopui nuam matizoka film industry mi te hi thokrim tak tak kani a 100% kan in petop thin mase Rick Roshan ro hi chuan 300% a pe thin ti in alo soyani actress a chuan Twinkle Khana Akshay Kumar nupui hi alo du thin le For a very brief moment in my life that I was in love with you and I wonder why. because Tun hai hian Karan Johar hian mami a chua san ni in alar le a mami hi Mumbai Academy of Moving Image ti ani a mami chairperson hi Deepika Padukone ani mami a bansan po hi Sushant Singh Rajput hi na chungchanga a star puite hne na tanga Nepotism debate vela support adon vaklo wang ni in an soya heba ka hian Nepotism promote tu tia pu ani awangin amale filmmaker dang telaka FIR thelu aloni Sports a chuan cricket angai na bera hun ola nei piang in khel deu ziani thu soivel hinwa malo ti thin le a school ka lai po in speech competition sang po alo tel na sa a award po lo dong nualani kumsang ni som Paruk Khan le khabu alo ziaka a le khabu hi an unsuitable boy ti ani puisa che khatma phut lawa engzat ma an pilo ai I've been missing you.
strawberry cake.